Okay, same time ekudala ngilindile le box afila ide yafika i-delivery namhlanje lawe yabo yeah can't wait to vula but first of all yonke loo nto leyo bonga ufila yabo yonke into yenzile bethe uzayenza bonga i-managers zami Tansiyana yabo Prasikes yabo shota zami bonga tazama right imoto yaphuma dala ke ngifuna uyivula yele bheke kanjani nje into evula imela for uvula sivule nje sellotape sivule nangapha macala moyi-2 cala omabili kanje kuba yazi kasi language kana sivuleke khona i-cake angijonga apha phasi ngimame i-cake t-shirt all white ayazi amqadi ayiyo adango file qadi bucket I get trap quite without bucket ayikho trap quite without bucket into bezayilinganisa xakanje ndihlabe nje xa ndisabophile man kanxa ngikhulisa hlala ncane thiwa nekopi uba ndikwazi ubhala adango nansi nekopi pen atsho umsebenzi umsebenzi phunga itofu pha sebenza izinto awumsebenzi hard for ubhala lyrics but bhala atsho ayithethile ke I love you feel hopefully okay it's time for a kick it's time for a kick lisijomba njani you swim adi angumqadi you ayozafumaneka eziviki ufile afumaneka eziviki cheka nje isitoro sawafila yabo uzayifumana pha yabo angumqadi you I am ngumqadi I can't wait 14 na online khona online shopping khona nayo okay nansi ke litiki yafumaneka online nami sanoyisearcha ngoku iprice yayo 1.9 yabo yafumaneka pha online yadango nansi nezinye ikhala nazo zikhona pha yakwazi uset lenduka pha size nazo color yakwazi switcha pha yabo quantity nayo bafuna ezingaphi
yakwazi pha ya Dango. Okay, asho Dango ifila lawe nansi lena sibonile yonke ibonakala na t-shirt, bucket hat, nansi kick nayo, nansi ne-cup. Bulela kakhulu abantu bakafila Dango. Ya bensanokhupha i-track pha ku-YouTube yabo, check yabo mbana uyijonga pha ku-YouTube, ujonge pha uDunga Trap Kwaito yabo, stream pha, subscribe and then share. Comment no comment otherwise yabo Dango.